Урматтуу депутаттар, мен өзү жазылгам. Силер менин укугуму тебелеп, ортого чыгып алып, уруксат бербей атасыңар. Мен да суроо берейин да. Кеңешбек Асанбекович, мына сырткы улуттук гвардия коруучулар турган жер сизге эч кандай тиешеси жок, туурабы? Туура. Мен улуттук гвардиянын жетекчисине айткым келет. Урматтуу улуттук гвардиянын жетекчиси. Ошол жерде сиздин солдаттарыңыз турат. Кимден, сиздин солдаттарыңыз телефондон кимден уруксат сурады? Мен депутатты киргизсем болобу, болбойбу деп. Бир. Экинчиден, кандай мүмкүнчүлүк берди эшикти сыртынан трос менен култап койгонго? Айтыңызчы. Мына жолдош полковник, унчукпай отурасыз. Коргош колуңуздан келбесе, инструкцияны аткарыш келбесе, анда өзүңүздүн ишиңизди кылыңыз. Анда укук коргоого өткөзүп берейли, жемилисеге өткөзүп берейли. Сизден уруксат сурады, кимден сурады солдаттарыңыз? Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз улуттук гвардиянын жоокерлери ушул объектлерди кайтарууга буйрук менен келген, правительствонун буйругу менен. Ошо правительствонун буйругун окуп кетейин. 4 апрель 95 номер. В целях оптимизации охраны объектов государственной важности 9-му Главному управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и Национальной гвардии при Министерстве обороны Кыргызской Республики осуществлять совместную охрану объектов согласно приложению. Второе. Установить, что в период несения службы на охраняемых объектах личный состав Национальной гвардии при Министерстве обороны Кыргызской Республики переходит в подчинение должностным лицам 9-го Главного управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. В соответствии с этим постановлением разработаны инструкции и совместные приказы. В соответствии с совместным приказом Национальной гвардии возложена охрана по внутреннему ограждению, внутреннему периметру ограждения и обеспечение пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах. В этом случае именно 6 октября на каждом контрольно-пропускном пункте находились должностные лица 9-го Главного управления, которые непосредственно руководили действиями личного состава Национальной гвардии. То есть я хочу отметить, что Национальная гвардия самостоятельно при охране этих объектов никакое решение не принимает. Полностью наряд переходит в подчинение 9-го Главного управления. Кеңешбек Асанбекович, анда получается, сиздердин 9-чу управленияден уруксат сурап атышты, киргизсем болобу, болбойбу деп. Мен деме, Кеңешбек Асанбекович, кечирип мен жооп берип коеюн. Хорошо. Ал жолдош полковник бул мыйзамды окуп берип атат, бирок ошол постто турган бул өзүнүн милдети бар. Уставда жазылган, так ачык. Бул ошону аткарыш керек болчу эмне? Аны аткарган эмес, бир сөз менен айтканда. Анда, урматтуу жолдош полковник, сиз, получается, мен эчтекеге жооп бербейм. Мен солдаттарым турган үчүн акча төлөйт. Өкмөт, парламент ан үчүн төлөйт. Алар жөн эле турат. Деген сөздү айтып атасыз да, эмне кереги бар анда? Анда алып кеттиңиз эмес. Эчтекеге жооп бербесеңиз. Эмне кереги бар эми? Эшикти чынжыр менен байлаганга уруксат берсе, бирөөгө чалып, депутатты киргизсем болобу, болбойбу деп айтса, кээ бир биздин коллегалар тиги жерде депутаттар турат, киргизип коюңуз десе, 3-4-өнү тамдап, тиги митингчилер мынаны киргизип кой десе, киргизсе, эмне бул мамлекетпи же эмне? Бул кандай? Мына ачык айкын эле айтышайлы, чычалабайлы бири-бирибизге. Ошонун баардыгы мына Исмаил Сакчы айтып атат. Митингге чыкканга элдин конституциялык турда укугу бар. Бирок аны тартип менен, мыйзамды бузбай деген сөз болуп атат. Не чычалап атасыңар? Ошон үчүн урматтуу депутаттар, туура айтып атасыздар, бул чечимди кое туруп, Исмаил Сакчы тактасын. Бул жерде митингге чыккандардын талабын уктук, аларды көрдүк, ал жерде сөз таркаткан. Bir partiyadan sotqa 22 sot ötüp ketdi деп. Жатты айтып берем кайсы партия экен. Специально жасатылган bunun бардыгы. Давайте будем признавать ошибки. Ошибканы моюнга алып туруп, ошону кайталабаш керек.
Сөз ошо жөнүндө болуп атат. Экинчи микрофон.